Kubor baman kesngi, awan lam shipi da unang yalam ni. Right to consumer education kapapitan gedebendan kajing tep kajing sapang kita ki hok ki jongpi kajing tep jongpi kumbamenta kade kajing temu kajong lumba kadi asali lumba jong kanal sahibo napo ya bali kaba tumbaro nong song song jong India ide bantep ya la jong ki hok pat kumu nong tiep nong pet ru ide bantep ya kaham ya hagani ru kadan kata lada dan hagani kawan semua kadang kini ketaki forum kita naik tadi kadang apa district forum state consumer forum bahkan national forum agar itu forum kata ini kinong tiet kinong per ila bandek komplain lada dan kino di satok bidang suskor sehakan itu kadang kalimat kumang haka district forum kajing net kajing sab hak abayade ban kaduban Omdi bantam ya kasan pulak kepada consumer forum kala bansian ya kanu ya ke ladoran kino komplain haka state forum pada kamdei ban duna ya kasan pulak bat kamdei pat bantam ya ka ar clear kata kade ka ba kino ki komplain ki bawan hapo ka state forum bat kani ka national forum pada kapade ar clear seneng kata kini ki forum ki pada bantai ban kbi ya ladoran kino ki complaints ha ko unong kiet unong pet ujoa de hakani ru kanika kumunong kiet unong pet kumnu ula ban file ya complain de ka kong du swaban file ya file complain ene ka case nila manong ya kata hindi man file direct by the case essential tak legal notice kumangyang kanira ban pentip siya utu unong tu ba ula tok ula syukur kanir complaints nila ay but I love you ban jubab swa kaya katuka notice lani tak legal notice kaba kum mapi unong tiet kilafa siya unong diet de pilaro kawiru kan linti pilaro pilnaman file lengba kanika i jagrati lani katakan online portal kani ketika portal jongka consumer forum ni kaba nila banle online tahagani di website jongka national consumer kadang dan apply nang tu kadang ka kadang kita penangkam ya ka dibanang dan penangkam internet kinang ni Banyo iki kubor baman kesngi, sumhawan subscribe ka channel unang yalam news. Kublai shibu.